प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक गिरीवर तुमकां तुम्ही समर्पण कर दिया, तुमचे कुटुंब समर्पण कर दिया जेजू, तुमचे घराणे समर्पण कर दिया, तुमची कितें मागणी आसा, तुमचे कितें विनवणी आसा सगळ्यो जेजूच्या पांया तळा भेटोवन दिया। तुमच्या भुरग्यां खातीर, तुमच्या युवजनां खातीर मागा, तुमच्या कुटुंबा खातीर मागा। तुमच्या कुटुंबांनी कोणी पिडेस्त आसतल्यार, तुमचे तेंका पिडा आसल्यार जेजूच्या पवित्र गायाक समर्पण कर दिया। तुझ्या गाया वरवीं म्हाका बरें केलें म्हणटा पवित्र पुस्तक आयझाया 53:5, 1 Peter chapter 2:24। जेजूच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या, संपूर्ण तरान बरीं जाल्या, आमी सुटका मेळ्ळ्या, आमी सुटका जोडकान घेवया। परत परत त्या पिडेन पडोवच्या, कश्टान पडोवच्या बदलाक समर्पण कर दिया सगळी पिडा आशिल्ला। क्रमेन एक एक वक्तां उणी जातली आमची, आनी वक्तां नासतना जिवंक जातालें। मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजूचेर पातयेनी दवरा, विश्वास दवरा। सगळें मेडिसीन तुमचें उणें करूंक जाता, डॉक्टराची गरज नासतना तुमी जियेत। संपूर्ण समर्पण कर दिया। तुमच्या कुडीची हर एक वेश्व्या खंय बरा पिडा आसात, कश्ट आसात, मोतीची तुमची बेजाराय खंत, काळजांत कितें कोडसाण आसा, हेरांनी तुमकां दुखयलीं ती गडितां सगळें जेजूक समर्पण कर दिया। बक्षिया तांकां सगळ्यांक, कोणें तुमकां दुखयलां जेजू तुज्या नांवान हांव बक्षितां जेजू तांकां। म्हाकाय तूं बक्षी जेजू, हांव कितेंच दुस्मान गाय दवरना जेजू, म्हज्या मतीन काडटा, हांव सगळें काडटा। इट वील बी डिफिटेड, एवरी एंगर and every enmity, it will be defeated from us right now in the name of Jesus Christ. Lord Jesus, हर एक संसारांत मोगाक तुमी लायल्यात आसतले, ताणिल्ले आसतले, संसाराचो मोग जेजू तो मोग तुमकां दिता। संसाराचो मोग करी नाकात। संसाराचो मोग करचो म्हळ्यार देवाचो द्वेश करचो। संसार आमकां नाकावो, संसार आमकां सुख दिवंक शकना, संसार आमकां जिवीत दिवंक शकना। संसार आमकां बेजाराय दिता, कश्ट दिता, अनवर दिता, पिडाशिरा दिता, निराशपण दिता, सलवणी दिता, रिणाच्या भार पडतात। हे पुरा संसारान दिवचे एक खोटेपण पुरा आमच्या जिवितांत घालचे। जेजू म्हणटा हांवें संसाराचेर जैत व्हेलां, तुमी संसाराचेर जैत व्हरा। तुमच्या कुडीची कितें विश्वानी कितें पिडा आसता जाल्यार जेजू कडेन मागा। जेजू तुज्या गायवरी म्हाका बरें कर, बरो जाला हांव पाती येता जेजू। ह्या वेळार हर एक पिडा आशिल्ला जेजूच्या नांवान म्हज्या जिवितांतले भायर काडटा जेजू। ह्या वेळार सगळे भायर वचूंची मदत आहे। कन्फेस करा, वडल्यान सांगा तुमच्या जिवितांत सगळे पिडा आशिल्ला भायर उडया। कितें डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या थायरॉइड्स आनी कितें एलर्जी या तुमकां बोन प्रॉब्लेम या गांठीची दूख या मोतीची बेजार सगळे जेजू तुझ्या नांवान हांव भायर काडटा। म्हणजे तो पयस वचूं दी मागा। समय तुजी योजना कितें म्हज्या जिवितांत ती जारी कर जेजू। तुमच्या पासून म्हज्या मनांत कसले येवजण आसा तें तुमी नेनात, हांव खरेंच जाणा। तुमच्या हिता पासून न्हय, तुमच्या केस्त्या पासून केल्ल्यो येवजण्यो, भरवशान बरोलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण मागा। जेरेमिया 29:9 जेजू म्हजे थंय जारी जावं, तुजी योजना कितें आसात समय म्हजे थंय जारी जावं दी, म्हज्या भुरग्यांक थंय जारी जावं दी, म्हज्या लग्ना जिवितांत जारी जावं दी मागा। लेट द पावर ऑफ गॉड विल कम अपॉन यू व्हेन यू आर प्रेइंग कंटिन्युअसली। द स्पिरिट ऑफ गॉड विल कम अपॉन यू। पवित्र आत्मा तुमचेर देवून येता। शाथारा बाबा रखल बुरा शंदर बरे करबला रखल चीस दोन्ही हात तुमचे उक्ते दवरा। अनोइंटिंग खातीर मागा, अभिषेका खातीर मागा। तुमी काळजांत हांव देवाचो मोग करूंक, देवा सांगता रावूंक, देवा सांगता जिवंक, देवाची कृपा खाकूल तूं मागा। तुमच्या कोणी कुटुंबांत देवा ते नात आनी वायट सवय ताजा पियोवन येता आसात तांकां समर्पण कर दिवन मागा। जेजू म्हज्या भावाक या म्हज्या भयणीक कोण बरा वायट सवय आसा जेजू तांचे ते वायट सवय सगळी काण उडय जेजू। ह्या वेळार जिविताच्या वाटेन तांकां चलय जेजू। बरोवसाचो फुडार तांकां दी जेजू, तुजी वळख तांकां दी जेजू।
ಉಸಿರಿರುವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಎಂದೆಂದು ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೇ ಓ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೇ ಓ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೇ ಓ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿನ್ನನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೇ तुझे दैविक सकत या वेळार देवाने होती हांगा जमा जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर जेसू हांगा भितर सगळे मागणे करतले धार्मीक भयणीचेर तुझे दैविक सकत देवाने होती जेसू हांगा कोण परा मागण्याक अडकळे घालतात तांचेर तुझे दैविक सकत देवाने होती जेसू हर एक पिडेस्तांक गुण कर जेसू आपड जेसू तुझे दैविक सकत जेसू तुझे अभिषेक तुझे अनॉइंटिंग हर एकल्याचेर देवाने होती जेसू तुझे दैविक सकत तांच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवाने होती जेसू मागता सर्ववन्न सृष्टिसिदा सर्वशक्तनाद देवने सर्ववन्न सृष्टिसिदा सर्वशक्तनाद देवरे साष्टांगवेरगी शरीरावभागी आराधने ಮಾಡುವೆವು साष्टांगवेरगी शरीरावभागी आराधने ಮಾಡುವೆನು आराधिस्वे निम्मने ओ आराधिस्वे निम्मने आराधिस्वे निम्मने ओ आराधिस्वे निम्मने आराधिस्वे निम्मने आराधिस्वे निम्मने ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ನೀನೇ ಎಂದು ಆರದಂತ ಬೆಳಕೆ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊರಿನ ನಿಂತು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊರಿನ ನಿಂತು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಓ
ನಿಮ್ಮನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಓ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನೇ ಎಲ್ಲ ಶಿರವು ನಮಿಸುತ್ತ ನಿಂತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲ ಶಿರವು ನಮಿಸುತ್ತ ನಿಂತು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಓ 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 ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮನೆ Hallelujah, 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 hallelujah. Idhara rakala vradaka shandara varakara varakala chis. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. बश्यामे देवाच्या उतार थोडा वेळ अजूनही हाल करूया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. असं मी पळून गाणी घेऊया आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत एक देवाचें योजन म्हूण आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक योजन आसा आनी त्या योजन कितें म्हळ्यार आमकां एक नवें जिवीत दिवच्या खातीर देवान एक आमचे खातीर तयार केल्लें योजन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेन्ना मोइसेक देवाचें योजन कळीत करता आसतना मोइसे त्या वेळा संवसारांतूच जियेतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो ताका विशय चड जावन देवाच्या विशयान कळीत ना आनी ताच्या मांवाच्या घरा वचून तांचे बकरे सरयतालो तो. प्रेज द लॉर्ड. पण एक दीस तो बकऱ्यांक सोडून व्हरून येतना एका दोंगराक पावलो आनी त्या दोंगरार एक जळचें बोलें ताणें पळयलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ते काळेंगी पळोवंक म्हूण तो लागीं सरलो. ते वेळार देव ताचे कडेन उलयलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवान मोइसेक ताचें सगळें योजन कळीत केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सगळें योजना देवाची ताका कळीत जाली. ताचे उपरांत तो फाटीं पळोवना ताच्या मांवाचें घरी सोडलें या ताचे बकरे सरोवचे सोडले. देवा सोबताने पाटलाव केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी मोइसे काही देवान तसो संदेश दिताना देवाचें येवजण कळीत करतना काही ल्हानप्राय काही न्ही ताची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोइसे वचून करतानाय
ताका ऑलरेडी काजार जावन भुरगीं आसलीं ताका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताचे उपरांत ताका देवाची योजन कळीत जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देवाची योजन आमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या जिवितांत कितें आसा तें जारी जायचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी देवाचें आपोवणें पळय ताका लांब काळ संपल्या उपरांत इजिप्तचो राय मेलो पूण इस्रायल लोक आनिकी गुलामपणांत वळवळतालो आनी ताका आदारा खातीर बोब मारली आनी ती बोब देवा सरसीन पावली देवान ती आयकली आनी आपल्या अब्रामा कडेन इजा कडेन जाकब कडेन केल्लो सल्लो आपल्या उगडासा काडलो आनी देवान इस्रायलचेर आपली नदर घाली आनी तांची स्थिती ताका कळीत जाली प्रेज द लॉर्ड ताचे उपरांत मोइसेक तो आपयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थंय म्हणटा पळय देवान म्हळें हांगा लागीं सरनाका तुज्या पांयांचो वणो काड कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र तिसरो अध्यायांत निर्गमन पुस्तकांत तिसऱ्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया फुडें उलोवन तो म्हळें ताणें हांव तुज्या पुर्वज असो देव अब्राम असो देव इजाक असो देव जाकब असो तेन्ना मोइसेन आपलें मुखामळ दंपलें कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून देवाचें आपोवणें मोइसेक मेळटा आसतना मोइसे मागीर फाटीं पळोवना आनी देवा सांगता तो 40 दीस 40 राती तो रावलो ताच्या सांगता आनी उपास केले मागणें केलें कितेंच ताणें आपडलें ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशें आमच्या जिवितांत देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडटा आसतना आमच्या जिवितांत एक ताचें म्हणलें येवजण आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोइसे पळय काजार जावचें देवाचें येवजण जावंक पुरो भुरगीं जावचें देवाचें येवजण जावंक पुरो पूण ताच्या खातीर एक विशेश दुसरें ती येवजण देवाच्या मतींत आसलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून त्या खातीर तो त्या निजावन मोइसे तेदला जल्मतना सगळ्या भुरग्यांक रायान आज्ञा दिली जिशी मारूंक प्रेज द लॉर्ड पूण एकलो मात्र बचाव जाल्लो ह्या मोइसेक तो सोबीत म्हूण सांगता ताचे एकलो सोबीत भुरगो दुसरो रावतलो त्या भुरग्याक तांणी बचाव केलो आनी पारावेच्या धुवेन ताका व्हरून पोसलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाचें येवजण आसल्यार असलें जातात नाजाल्यार देवाचें येवजण नासतना आमी ह्या कोणी संवसाराक येवंक साध्य ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी ह्या संवसाराक आयिल्ले आमच्या कुशे प्रमाणे न्हय हे आमचें येवजण न्हय हे आमच्या आवय बापायचें येवजण न्हय आज कितलीं की जोडी आज मागोवंक सांगतात इतलीं जाणांक भुरगीं नात भुरग्यांचो तें देणें ना ती आज रडटा सांबाळटा कित्याक तांकां भुरग्याचें देणें ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देणें ना म्हण खंडीत जावन आसा तांणी देवा थंय फाटीं येवंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी फाटीं येवंक आसा देवा कडेन मागोवंक आसा आनी संवसारा विशयान कितलें प्रयत्न केल्यार तें फेल जाता पूण देवाचें येवजण मात्र त्या मनशा थंय जारी जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून पेद्रूचें पयलें पत्र सांगता दुसरो अध्याय 9 आनी 10 वाक्यां 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10 अशें सांगता पूण तुमी विंचून काडलेली परसां आमी कोण विंचून काडलेली परसां प्रेज द लॉर्ड पूण तुमी पळय आसा कितें पळय वाचा बरें कर बारीक सकाळ आतां देवाचें उतर वाचूंक जायना देवाचें उतर वाचचें न्ही देवाचें उतर प्रोक्लेम करचें पासारचें प्रेज द लॉर्ड पासारतना कालें करचें आमचो ताळो नॉर्मल उलोवचो ताळो न्ही आनी एक ताळो आसा तो ताळो यूज करचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ते कालें म्हणटा ते पूण तुमी विंचून काडलेली परसां रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक दायज करून घेतलेलो आमी देवाचो लोक आमी संवसाराचे न्हय काळो कातावण आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाचें उत्तीम कृत्यां तुमी गाजय म्हणून तांणी तुमकां विसल्यांत प्रेज द लॉर्ड पयल्या सुवातेर आमी विंचून काडलेली परसां दुसरे आमी रायाळ याजक वर्ग तिसरे आमी पवित्र राष्ट्र आनी चवथें देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी हें बरें वाचतना कांय तरी भोगता की तुमकां तुमी कोण म्हणून तुमची वळख करून दिता देव म्हजी आनी तुमची वळख करून दिता आमी कोण आमी संवसारांत बेश्टें तरी जल्म म्हणून कालीक नांव नासतना मरोवंक आमकां देवान विसरलें न्हय
आमकां कितें तरी एक येवजण देवान आमच्या जिवितांत घाल्लें आसा. तुमी चिंतात प्राय जाली आनी कांय येवजण ना, आनी कितें जाल्यार येवजण आसा. नाजाल्यार तुमी इतले प्राय म्हणसर आसतात गे. प्रेज द लॉर्ड. ही प्राय तुमकां दिल्या जाल्यार तुमचे केस धवे जाले जाल्यार ह्या खंयच्याय रितीचे आमकां प्राय आज इतली प्राय जाल्यार म्हाका जाल्यार देवान कित्याक दवरला म्हळ्यार देवाचें येवजण म्हज्या जिवितांत जारी जावंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. तशें तुमच्या जिवितांत ही जारी जावंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून देवाचें येवजण कित्याक म्हळ्यार जॉन चॅप्टर 1:16 जॉन चॅप्टर 1:16 जो एवांजेल पयलो अध्याय 16वें वाक्य आमकां कित्या खातीर देवान ह्या संवसारांत धाडला, कितें करूंक, कितें आमकां देव दिता म्हळ्यार जो एवांजेलांत सांगता ताचे परिपूर्णेता न्हू आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कुरपे वयर कुरपा, कुरपे वयर कुरपा लाभनातले जाल्यार आज आमी हांगा आसते ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लाभल्या की ना आमकां समेस्तान कुरपे वयर कुरपा लाभल्या की ना. जाप दिनात तुमी मंड उलयतात मात्र म्हळ्यार भितर काय दुबाव आसा लाभोवना म्हणून गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून क्लियर देवाचें उतार केदाळे निर्फळ जायना, ते सगळ्यांक जारी जाता तें उतार. प्रेज द लॉर्ड. तरी पूण सकड तुमी वाचा, तरी पूण परिपूर्णेतावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कन्फर्म देवाक तुमी सांगचे तुजे तावन म्हाका कुरपा लाभल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जुवांचें पयलें पत्र 1 John chapter 2:15 and 16 and 17 जुवांचें पयलें पत्र 2रो अध्याय 15 ते 17 वाक्य म्हणसर ह्या संवसारांत आनी तातूंत आसलेल्या वस्तूंक तुमी मुला नाकात. आमी मुलचें पयल्लें खंय संवसाराक आनी ताज्या वस्तूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. क्लियर सांगता पळय ह्या संवसारांत आनी तातूंत आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताका बापाचो मोग ना. क्लियर सांगता. जर तूं संवसाराचो मोग करताय संवसारांत तुका पळयल्लें पुराय जाय आनी सगळें तुका जाय तर तूं देवाचो मोग करूंक जायना. तो मोग तुजे थंय ना. प्रेज द लॉर्ड. ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो आमकां इयेस्ताच्या रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो आनी दोळ्यांची पुसलावणी आनी तशेंच जिवनाची पोकोळ दौलत. पोकोळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ओणपण उलोवचें देवा विशयी कितें उलयचें जाल्यार आमी देवा विशयी उलयचें. प्रेज द लॉर्ड. आज आमची भुरगीं त्या मट्ट्याक पावल्यात जाल्यार थंय देवाचो हात आसा. प्रेज द लॉर्ड. देवाचो हात आसले वरी ती पावल्यात वय की न्हय बऱ्याक पावल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून रक्तमांसाच्यो वंदण्यो 3 संगती आमच्या मतीन दवरचे. पयले रक्तमांसाच्यो वंदण्यो कुडीच्यो ओडण्यो आसात न्हय त्या रक्तमांसाच्यो वंदण्यो. कुडीच्यो ओडण्यो. कुडीच्यो ओडण्यो आमकां थोडे फावटी पळयल्लें जाय पडटा. कुडीची आशा आमी बागयता. कुडीची आशा बागोवच्याक सगळो संवसार मस्तून येतात एक एक फावटी. कुडीची आशा थंय वचचें हांगा वचचें तें हे पुरो कुडीची आशा. रक्तमांसाच्यो वंदण्यो पळया. दोळ्यांची पुसलावणी आमकां दोळ्यांक पुसलावणी करच्या काले काले बरो करून दवरतात न्हय ते पळयतना आमकां बरें दिसता. प्रेज द लॉर्ड. आमी घालपांत आसतना आमकां एक शॉप आसलें टॅक्सटायल शॉप साडयांचें बरेंकर. तें बरेंकर हांवें तें डिजायन करचें आसलें. ते मिरयो धरून आनी बरो म्हाका दिसता तुमकां तितल्यो बऱ्यो मिरयो धरून जावच्यो ना. प्रेज द लॉर्ड. तितल्यो बऱ्यो मिरयो धरून एक मिरयो अशें सकयल धरून ताका बटन्स घालून आनी ताका अशें तावन फोकस लायट दिवचें. प्रेज द लॉर्ड. ते पळयल्यार कोणेंय काणगेचें ती साडी. एट्रॅक्शन. प्रेज द लॉर्ड. आनी ती एट्रॅक्शन करून त्यो साडयो आमी चड मोलाक विकच्यो. आतां हें पळया तुमी खंय मोलाक येताना थंय शोकेस पळया तुमकां एट्रॅक्ट जायना गे. जायना गे एट्रॅक्ट. एट्रॅक्ट जायना जाल्यार ते मनीस न्हय गे म्हणून म्हाका एट्रॅक्ट जाता. प्रेज द लॉर्ड. पूण घरान येताना एके फावटी तें आसना. प्रेज द लॉर्ड. तशें दोळ्यांची पुसलावणी
आणि पोकोळ जिवनाची दौलत पोकोळ भितरल्यान पोकोळ भायर तावन आमी सोबीत दिसता भितर तावन पोकोळ मनीस भितर तावन वायट खोटेपण सगळें खंय काळजां तावन येता राग मसोर हागे जिद्द स्वार्थ मानाबे थंड पोजडेपण बेबदेपण पानसव असलें सक्कड काळजां तावन येता जेजून सांगलेलें जें कितें भितर तावन येता तें मनशाक मेळयता जें कितें भितर येता तें मनशाक मेळयना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमची उतरां पळया जर कोटी वायट उतरां येता जाल्यार तुमच्या काळजांत आसात ती भितर आहात भितर आसलें तें भायर येवचें भितर नासलें भायर येना उलोवचें म्हणजे उतरां पळयतना कळटा तें भितर आसा म्हज्या जिवितांत हांव काय उलयता तें भितर आसा भितर खंय लिपोवन आसा तें भायर येता तितलेंच थोडी म्हणटा आमी तोंडान मात्र उलोवचें भितर कांय ना तें बेश्टें भितर नासल्या शिवाय तुज्या तोंडान भायर येवंक चान्सच ना प्रेज द लॉर्ड जेजून सांगलेली उतरां सारकी जें कितें भितर तावन येता तें मनशाक मेळयता जें कितें मनशाच्या तोंडांत भितर येता तें मनशाक मेळयना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देवाची पळया दोळ्यांची पुसलावणी जिवनाची पोकळ दौलत हे सगळें बापा तावन न्हय बगार संवसारांत तावन येता परत पळया हें सगळें बापा तावन न्हय तें संवसारांत तावन येता देखून तेले आसलें सगळें आमी काडीचें देवाचें येवजन तें न्हय राग करून रावचें कुटुंबांत आनी कालें कोर्ट केस घालच्यो जाग्या खातीर झगडचें आनी कालें तें सारकें न्हय तें पुरा संवसारांत तावन येता प्रेज द लॉर्ड संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंत जातले एक दीस संवसार नाश जातलो वो कितेंय उरचें ना पूण देवाची कशी करता मात्र तो सदां बाळटलो प्रेज द लॉर्ड जे कितें देवाच्या योजने प्रकार तूं जियेताय तें मात्र तुज्या जिवितांत बाळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी समजून काण घेवया देवाची योजना आमच्या जारी तुमच्या तोंडांतल्यान खंयचीय वायट उतरां येता जाल्यार ती तक्षण तुमी जाणा जायचें तें देवा तावन न्हय प्रेज द लॉर्ड तुजे भितर आसा तें कंट्रोल करा तें काडा भायर कंट्रोल करून भितरच दवरनाका तें कुसता तें काडा भायर काडा काडा जेजू क्रिस्तीन बसा सक्रामेंताक बसा तुमच्या ते राग आल्यार काडा जेजू सगळो म्हजो राग म्हजो तान भायर काडटा जेजू ह्या वेळार तुजो मोग म्हज्या काळजांत पेटय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून कितें खंयचें काडताय पळय तें बरोच जें दुसऱ्या वाटेन प्रेज द लॉर्ड तुजो राग काडताय जाल्यार देवाचो मोग बरोच आहे प्रेज द लॉर्ड तुजो देवाचो मोग तुवें अनुभव करना जाल्यार तुज्याचो राग काडूंक जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुजे ते आसलेले वायटाचे सक्ते कितें वायटाचें सैतानाची फळां म्हणटात राग मोसर हगे जिद्द स्वार्थ मानाबे थंड पोजडेपण बेबदेपण पानसव झगडी हे पुरा देवातान न्हय सैतानातावन येता म्हणटा गलतकारांचें पत्र 5 अध्याय 19 वाक्यांतावन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आच्छेतावन आमी भायर येचे थोडी बडी काल जाता 2 Corinthians 4:4 आमचें तें आसता 2 Corinthians 4:4 काल ते तरणाट्याक म्हळें कितलीं वर्सां तूं देवाताय नातुल्लोय तूं संवसारांत आसुल्लोय कितें पुराय केलें कित्या खातीर कोत्ताय आनी हें तुज्या जिवितांत जाल्लें तें वाचा पळय आतां 2 Corinthians 4:4 सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळय नये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात हाचे वरवीं देवाच्यांत सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्तेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकानांत देखून त्या तरणाट्याक इतलीं वर्सां बंदडेन घाल्लें पळय तांची मोत कुड्डी जाल्ली देवाच्या उतराक उक्ती जावना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेन्ना तें उक्तें जाताना ते देवाच्या उतार ताका मेळटाना ती सैतानान घाल्ले धांपण काडटाना तो सगळो परिवर्तन जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून देवाच्या उतार आयकनासतना रावोंक मागणी करनासतना रावोंक हो संवसाराचो अधिपती आमच्या जिवितांत हर एक दीस काम करता प्रेज द लॉर्ड थोडे फावटी तुमकां बिजी दवरनाय मागणी करूंक जायना बायबल वाचूंक जायना ही कोणाची कामां टायम दिना तुमकां कित्याक टायम दिल्यार तुमी मागणी केल्यार तुमी बायबल वाचल्यार तुमी बाचाव जायना ते सैतानाक तें नाका न्हय आमी बाचाव जावचें ताका नाका ताचे शिस्त जाल्लें जाय ताका आमकां तें एमकडे जें कस्तीक उरयल्लें जाय ताका देखून तो अरियका रितीन आमकां प्रॉब्लेम करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक दीस बरें मागणें करचें म्हूण चिंतात तुमी आज फ्री आसा कोणी म्हणी रप्प सैरी येतात न्ही हे एक्सपिरियन्स म्हजे एक्सपिरियन्स प्रेज द लॉर्ड
कित्याक म्हळ्यार म्हजो एक्सपिरियन्स म्हळ्यार तुमकां 100% जाला गॅरंटी. मागणी करूंक अडकल्याच्यो पळय. सुवार्थेचो उजवाड आमी पळयनाय म्हणून, आमी मागणी करिनाय म्हणून ह्या संवसाराचो अधिपती कोण? देवसार. संवसाराचो अधिपती कोण? देवसार. तो आमकां सोडिना मागणी करूंक. थोडे फाटी आमी चिंतचे हे फाटी फाल्यां म्हणी वचून एक कुमसार जाया म्हणून वचूंकूच जायना न्ही एके फाटी. आमी कितले फाटी निर्धार करून गेल्लो फाटी आयला जावंकूच जायना थोडे फाटी. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक कुमसार जाल्यार काल जाता? आमी बाचाव जाता. कुमसार जाल्लें पळोवंक देवसाराक जाय, सैतानाक जाय ना. देखून मागीर थोडे म्हणी वचून वर्सायटी खंय म्हणी कारकोळगी आनी खंय वचून कुमसार जातात न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां एक पवित्र सभेन थोड्यो संगती आसात. क्रिस्मसाक कुमसार आसात न्ही गे. प्राजीत काळांत कुमसारां आसात न्ही. आनी बाळक मरीचें फेस्त ताचे पयले कुमसारां आसात न्ही. तर 3 फाटी गॅरंटी आसात इगर्जेन न्ही. आमी खंय धांवचें म्हणना. एटलिस्ट ती 3 कुमसारां तरी आमी कान घेवयात न्ही आमचेच ते फिरगेचेन. कारकोळचे फेस्त येवंक उत्तरा गजाय गे. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमकां फेस्ताक गेल्यात थंय तुमकां तयाराय करूंक जाता गे. आसले बरो सांते भोंवन आनी काले मरे वचून प्रिपेर करूंक जाता गे आमकां. थंय एक सायलंट मागणें केलें म्हळ्यार जाता गे ना. सवयच्या बळान वचून कुमसार जावचें तशें जायना. थोड्यो संगती आमकां पयस सभेन जाय जाल्यार सगळें आमकां दिलां. उपयोग करयात आमी. प्रेज द लॉर्ड. उपयोग करची सोडची ती आमची खुशी. सगळें आमच्या पांया तळा अंड दवरलेलें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी खंय म्हणी वर्सायटी कुमसार जावंक तुमी खंय म्हणी रेत्रे गेल्यार थंय कुमसार आसतात न्ही. रेत्रे करून कुमसार केल्यार ते बेस्ट कुमसार. कित्याक सगळें आमकां देवाचें उतार मेळोन आमी रिपेंट जावन बरें करून कुमसार जावचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थोडे फिरगेच्यांनी कुमसारा तयाराय करतात पयलेंच न्ही जावन तयाराय करूंक आसा कुमसाराक. एक अर्दे वर्गी 1 वर्गी तांणी तयार करचो. वर्ड ऑफ गॉड प्रोक्लेमेशन जायचे. उपदेश कितें म्हूण कळचे. तुमी एक सारके मती काडचे. एक लिस्ट करचे. बरे कुमसार जायचे. थोड्यांनी त्या भुरगेपणांत न्हू काजार जावन तांकां भुरगीं जाल्यार पातकां ती ल्हान आसतना केल्ली तसोन सांगतात. सवयेच्या बळान ताका तें कुमसार वॅलीड ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोड्यांनी व्हडलीं पातकां आसलीं लिपोवन दवरची ती सांगूंक जायना. ते कुमसार जाता गे जायना. म्हाका एक मनीस म्हणलो 30 वर्सां उपरांत कुमसार जातालो. रेत्रेक आयिल्लो 30 वर्सां उपरांत. मागीर पोर एकलो मेळ्ळो 45 वर्सां उपरांत कुमसार जावन. कसली परिस्थिती मनशाची. क्रिस्तांवांची हें पुरो सांगचें हांवें कोणी दुसरो न्ही. म्हळ्यार सक्रामेंत तें पुरो देवान आमकां दिल्यात. पवित्र सभेन आमकां आसा पूण तें बऱ्याक आमी उपयोग करिना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार आमचें काळीज दारूण जा. किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 127 127 कीर्तन साम्स 127 वर्सेस 1. जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदपाचो वावर व्यर्थ. जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदपाचो वावर व्यर्थ. जर सर्वेस्पर शार राखिना पारागाराचो पहारो व्यर्थ. तर देवान आमचें घर राखना जाल्यार आमच्या घराचे कितले तुमी CC कॅमेरा घाला आनी कारें घाला व्यर्थ तें पुरा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून CC कॅमेरा घाल्ल्या बरा तुका सेक्युरिटी मेळटा म्हणून न्ही. देवाची सेक्युरिटी तुमकां मेळचे. त्या दाळा तुमकां CC कॅमेराय कालें कितें घाल्यार तें कांय फायद्याचें न्ही. तुमकां देव तुमचें घर राखता सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळय एक घर बांदूंक देवान कृपा दिवची. नाजाल्यार घर बांदूंक सादारण तांक जायना. कितलो जो लोक आज घर बांदूंक आशेता थोडे फाटी जायना तांकां. पूण खंय रेत्रे गेल्ल्या वेळार देवाचो कितें संदेश मेळटा मागीर काम सुरू करतात आनी सगळें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून धर्मदाच्या कृत्य पुस्तकांत 10व्या अध्यायांत 30 आनी 8 वाक्यांत Acts chapter 10 verse 38. Acts chapter 10 verse 38.
10 आणि 8 वाक्या. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो. ह्या विशयी तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसाराच्या पदवेक आसलेल्यांक बरें करीत गेलो, कित्याक देव ताचे सांगता आसलो. आतां जेजून काडलेलें बॅप्टिजम आनी आमी काडलेलें बॅप्टिजम इंगड आसा गी सेम होय की न्ही. जेजूनी उदकान पवित्रस्थान घेतलें, आमी उदकान आनी पवित्र आत्मान पवित्रस्थान घेतलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून सांजो हांव सांगता न्ही, म्हज्या उपरांत एकलो येतलो, तो उदकान आनी उज्यान तुमकां पवित्र स्थान दितलो. जेजून काण गेल्लें पवित्रस्थान उदकाचें पवित्रस्थान, पवित्र आत्मा सर्गींत हांव देवण आयलो, तशेंच आमी काण घेवचें पवित्र स्थानी, तशेंच उदकाचें आनी उज्याचें. उजो म्हळ्यार पवित्र आत्मा, उदक म्हळ्यार देवाचें उतार. प्रेज द लॉर्ड. उदकान आनी उज्यान आमी पवित्र स्थान घेतलां. देखून कशें जेजू नजरेचो जेजू पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो गे, तशेंच आमकांय देवान मागता आसतना 3 संगती आमच्या जिवितांत मागणी केल्या. एक राय जावन आनी एक प्रवादी जावन आनी एक याजक जावन. प्रेज द लॉर्ड. हर एक तुमी बॅप्टिजम दितना पळयू ना गे तुमी तुमच्या भुरग्यांक व्हरून. ह्या दुसऱ्यांच्या बॅप्टिजमा वेळार 3 मागणी आमकां मेळ्ळ्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी ती पदवी दिल्ली आमकां, ती आमकां आत्म्यान ताणें आमकां बरयल्लें. ह्या विशयी तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत गेलो आनी देवसराच्या पदवेक आसलेल्यांक बरी करीत गेलो. आमी कितें बरें करूंक जाता तें आमी बरें करीत वचचें, स्टॉप करचें न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकांय बरें करूंक देवान अभिशेक केला. बरें करून ती आमच्या क्रिस्तांवचो धर्म कितें सांगता, बरें करूंक सांगता, वायट करूंक सांगना. कोणाकच पदवी दिना देव वायट करूंक, बरें करूंक पदवी दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. देवसराक धांवडावंक पदवी दिल्या, पिडेस्तांक गूण करूंक पदवी दिल्या. सगळें देवान आमकां बौतिस्मा मार्फत हें दिलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून कीर्तनाचो ग्रंथ 119 Psalms 119 verses 153. ಕೀರ್ತನ ಗ್ರಂಥ 119 ವಾಕ್ಯ 153. म्हजे कश्ट पळय आनी म्हाका निवार, कित्याक हांवें तुजें धर्मशास्त्र विसरना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजे कश्ट पळय आनी म्हाका निवार. देव कशें पळय दावीद राय मागणें करता, म्हजे कश्ट पळय आनी म्हाका निवार, कित्याक हांवें तुजें धर्मशास्त्र विसरना. धर्मशास्त्र म्हळ्यार कालें पवित्र पुस्तक बायबल. विसरोवनच आमी वाचीचें सदां न्हीत. त्या वेळा आमचे कश्ट निवारतात आनी तो आमकां सुडका दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जॉन चॅप्टर 8 verse 32. जो सवांजेला 8वा अध्याय 30 आनी 2 वाक्य. खंय सुटका मेळटा आमकां, खंय सुटका मेळटा. क्लियर जेजूत सांगता. जेजूचे उतरां पळय हांगा जेजूत म्हणटा. जॉन चॅप्टर 8 verse 32 तुमी सत जण जाताल्यात आनी सत तुमकां पळय. त्या भावाच्या साक सांगली, तो हाका सत कळ्ळें, त्या जाल्यार सतान ताका सुटका दिली. सत म्हळ्यार कालें देवाचें उतार. प्रेज द लॉर्ड. पिलातान जेजू कडेन विचारलें सत म्हळ्यार कितें, आनी तो सलतेच रावलो. जेजू ताका अर्थ सांगता आसतलो, पूण सांगच्या पयलें तो वचून जाल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून सत आमी जाणा जायचें म्हळ्यार सत म्हळ्यार देवाचें उतार आमी जेन्ना जाणा जाता, देवाचें उतार आमी केदाळ वाचता, देवाचें उतार आमी केदाळ शिकता, देवाचें उतार केदाळ आमी नियाळ करता, तेदाळ तें सत तें म्हळ्यार देवाचें उतर म्हाका आनी तुका सुटका दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून कीर्तनांत 119 तातूंत 4वें वाक्य. 119 कीर्तनांत 4वें वाक्य. Psalms 119 verses 4. तुजे आदेश तुवें आमकां दिल्याय, ते सत्र्यान पाळूंक तुवें फरमायलाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजून आपले आदेश म्हाका आनी तुका दिल्यात आनी ते पाळूंक ताणें आमकां शिकयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेजून दिल्ले आदेश खंयचे, देवान दिल्ले आदेश 10 उपदेश आनी ते आमकां कशें पाळीचें म्हण सगळे पवित्र पुस्तकांत शिकयलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून देवाचें योजन आमी आज जाणा जाल्यार थोडे संगती मस्त संगती आसात, पूण आज इतल्यो संगती आमकां पुरो
कशें आमी देवाची योजना आमच्या जिवितांत जारी जायचे की म्हणून जारी जायचे म्हळ्यार पवित्र पुस्तक वाचीचें तें समजून कान घेवचें आनी तें पवित्र पुस्तक आमी विसरूनच आमच्या जिवितांत तें आमच्या जिवितांत कान घेवचें देखून जेजू निमाण्या घडये जेजू सर्गार सोडून येतना आपोस्तालांक लागीं आपयलें लोकांच्या वांजेलांत आसा तुमी लास्टाक वाचल्यार प्रेज द लॉर्ड आनी तांची मोत विकास केली म्हळ्यार 3 वर्सां कितें शिकयलें जेजून तांच्या मोतीक एक्की नातलें प्रेज द लॉर्ड आतां आनी कालें करचें जेजून प्रॉमीस दिला जॉन 14:26 म्हजे नांव वापस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो आनी तो पवित्र आत्मा तुमचे समेत सदां काळ आसतलो आनी जें कितें हांवें संवसारांत आसतना शिकयलां तें तुमच्या उगडासाक हाडटलो तर उगडास हाडच्या कालें करचें जेजून तांची मोत विकास केली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी सदांय मागचे सुमया तुजे उतार म्हज्या मोतीन जगोवन दवरूंक म्हजी मोत विकास कर प्रेज द लॉर्ड हे देशा मांड्या दाबळ्या इतलें बरो रिगाना इल्लें विकास करीचे कित्याक म्हळ्यार हे देशा मांड्या ती जायते संवसाराचें आसा न्हय जायते कुटुंबाचें आसा जायते कश्ट अनवर पुरा मतींत आसा ताणें तशें म्हळें आनी अशें म्हळें तेंय मतींत आसा हें पुरा काडल्यार मात्र आमची मोत विकास जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर आज तावन मागीर आमी सुमया तुजी योजना म्हज्या जिवितांत कितें आसात ती सगळीं जारी कर आनी तुजें उतर वाचूंक म्हाका कृपा दी उतराची समजुनी म्हाका दी आनी ताचें गुडार्थ डीप मिनींग कितें आसा म्हाका कळीत कर तें नियाळ करूंक म्हाका फावो कर आनी म्हजी मोत विकास कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इतलें मागणें तुमी करता जाल्यार येवच्या बुधवार येताना आनीक सरांचो तुमकां बळवून जावन तुमकां फाटीं येवयात प्रेज द लॉर्ड सगळीं आमी उबे रावया देवाची स्तुती करूया देवाक अर्घ्य दिवया अभिषेक आमी रिसीव करूया ह्या वेळार आज देवाच्या सदरे मुखार आमी आसां ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आसां अल्तरी मुखार आसां देवान दिल्लें वर्तें देणें तें आमकां हे मनश्री सक्रामेंता मुखार आमी स्तुती करूंक आराधना करूंक आमकां ताणें फावो केला हे दें वर्तें भाग आमचें देखून सदांच एडोरेशन मनश्री खातीर मागा ह्या धर्मीक भयणी खातीर मागा तांकां मागण्या कितें अडकळ येवं नसो सगळें बऱ्या तरेन जायचें तांकां बरें इल्लीशी देवपणी जाय तांकां थोडींच सिस्टरां आसात ती तांकां आनीक देवपणी जायचें देखून मागा देवान धाडल्या शिवाय तांकां कोणें कितेंय करूंक जायना देखून सक्कड आमी मागया आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची मजत आमी समया जेजून कशें बरें करीत गेल्लो तशें आमी बरें करीत वचूं जायली कृपा आदार आमकां दी जेजू म्हूण मागया आराधने जीसस आराधने आराधने येशुवे आराधने 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 येशुवे ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಓಡಿ ನಾ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಓಡಿ ನಾ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಓಡಿನ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಓಡಿನ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ ನೀ ಮಾಡಿರುವ ಅದ್ಭುತ
सातों बार आराधने आराधने यीशुवे आराधने 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 यीशुवे आराधने 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 यीशुवे आराधने 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 यीशुवे ನನ್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ದರಿದ್ರನ ತಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ ದೀನ ನನ್ನ ಧೂಳಿನಿಂದ ದರಿದ್ರನ ತಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಈ ಮಮತೆಗಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಈ ಮಮತೆಗಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಪಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ನಾನು ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ನಾನು ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿದೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಈ ಮಮತೆಗಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಈ ಮಮತೆಗಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ
येसुवे आराधने 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 येसुवे आराधने 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 येसुवे आराधने 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 येसुवे हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 Shidhar vare kalavare daga Shandar vare kalavare daga Jesus in the mighty God I know it is Lord Jesus Samya Jesus सगळे संसारात शांती समाधान राज करू दे गल्फ राष्ट्रातल्या हरी एकल्या समया जेजू कामातल्या काम मिळवू सगळ्यां सुचिया तांबोदी जेजू सगळे पैस स्वसंदी भारत राष्ट्रात शांती समाधान राज करू दे आमचे मंगळूर देशाचा आशीर्वादी जाऊ दे सगळे याचकांक धार्मिकांक समया जेजू स्वार्थ प्रकट करते लायकांक सगळ्यांक आशीर्वादित कर जेजू हे दैविक सत्यांवर आज आमकां मागण्या केल्या हरी एकल्यांचेर तुझं पवित्र आत्मा देवण येऊ दी जेजू दैविक सकट देवण येऊ दी जेजू आशीर्वादित कर जेजू सगळे जेजू तांकां आशीर्वादी जाऊ दे तांची पिडाशिरा पयस वचून दे वाईटाच्यो सगळे सगळ्यो तुटून पडून दी जेजू आशीर्वादित कर आशीर्वादित कर जेजू हालेलुया 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 Hey Rabba vere kala vere daga Shandar vere kala vere kala Jesus Hey mighty God तांचे हर एक विनवडे तांची मागणी तुका समर्पण करीता आशीर्वादित कर जेजू कोण पुरा जेजू हे सगळे ऑनलाइन पळयतात तांचेर तुझे आशीर्वाद घाल तांचे सगळी पिडाशिरा दूर जाऊ दे आणि सुटका मिळू दे आम्हाला येशूच्या नावात हालेलुया 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 हालेलुया